U opštini Voždovac u Beogradu će ponovo biti održani izbori jer stranke koje su osvojile odborničke mandate ni danas nisu uspele da se dogovore o formiranju vlasti u toj opštini. Predsedavajući konstitutivnom sednicom obavestio odbornike i da ne postoji mogućnost da se zakaže nova sednica do ponoći, do kada ističe rok za konstituisanje vlasti. Nema potrebe ni da pravimo pauzu, nego da idemo na nove izbore. 5 dugih dana pregovaranja završilo se ovako. Od 56 odbornika upisalo se samo 27, što nije bilo dovoljno za formiranje skupštinske većine. Kampanja za nove izbore počela je, iako oni još nisu ni raspisani. 5 dana zamajavaju i vas novinare, i nas odbornike, i sve građane Voždovca. 28 od 56 nije dovoljno. Samo ponašanje stranaka okupljenih oko SPS-a kao i Demokratske stranke pokazuje da oni nikada nisu ni jednom trenutku želeli istinsko formiranje većine, niti istinsku borbu za građane Voždovaca, samo čuvanje sopstvenih položaja i sprečavanja otkrivanja istine o tome šta se dešavalo u Voždovcu u prethodnih 15 godina. Vidite na šta liči danas situacija u opštini Voždovac, na koji način se vrši pritisak na odbornike, vrši pritisak na stranke i to je jedna velika odgovornost zaista koju ima Demokratska stranka zašto se danas nije konstituisala Skupština opštine Voždovac. Na opaski da su sa demokratama prošle godine formirali vlast u Barajevu i Mladenovcu, narodnjaci poručuju da su tada napravili grešku. Tvrde da im je ova pamet to prošle godine ne bi uradili. Lokalni odbori Srpske napredne stranke i lokalni odbor Demokratske stranke Srbije nije uspeo danas da dođe do reči. Tu su bili njihovi predstavnici, odnosno predsjednici gradskih organizacija i više nego očigledno koje su stranke na lokalu trpele pritiske od svojih centrala da ne naprave neku drugu moguću koaliciju za razliku od ove u zemlji. 2 meseca za opštinu su potrošena. Ipak niko od odborničkih grupa ne želi da preuzme odgovornost zašto građani i 3. put posle 1,5 godina moraju ponovo na izbore. Znate šta, odgovornost SPS, ajde, odgovoran SPS. Jer hoćete da to kažem. Pa SPS ne smatra da je odgovoran, SPS je do kraja insistirao da se formira većina, nismo uspjeli, deo odgovornosti je i naš, a drugi neka sebe prepoznaju. Predsjednik Skupštine Beograda u sledećih mesec dana raspisaće nove izbore za opštinu Voždovac, koji bi trebalo da se održe 45 do 90 dana od trenutka raspisivanja. Sada se već zna da će koalicija za evropski Voždovac biti slabija jer je G17 Plus najavila da će na izbori izaći samostalno. Svetlana Milenković, Fox televizija.